Mu gihe gito mumaze ngahanya mu Burundi mumaze kuba iciro ry'umugani. Kuva mugishika mu Burundi mwabaye iciro ry'umugani mu bwoko bwanyu. Bamwe ngo aba n'abagambanyi ku bwoko. Ariko kandi muriko muratukwa cane ndetse banasohora amwe mu mabanga yanyu. Impamvu zari gutuma n'impamvu zari gutuma mushimira u Rwanda. Mbega umugambi wanyu wabazanye warashitse. Warenze gushika warashitse cyane. Ku rugero ahubwo tutabyitegaga. Na Scovia Mutesi umesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda baragize amarecherche atandukanye kuri CV zanyu. Ndaza guhera kuri wowe nyene bavuze ama CV ku ruhande rubi rw'iwawe. Mbega koko ivyo bavuze n'ukuri nabonye amwe makunzi bawe abanyamurenge n'abandi batandukanye bamwe bavyamirira kure bakoresha mukoresha ijambo ngo kuvyamagana baravyanka abandi nabo ariko barashigikira ati yo turamuzi twarabanye muri Kenya yakoze ibi nibi yafashe umwana ku nguvu koko ni propaganda yo kugira ngo bakwagirize ikibi canke koko niko kuri. U Rwanda iriya strategy yabo bagira uvuze ukubiri n'igihugu uwo munsi avuka ibyaha si icyaha kiza kirinda ngo kivuka ari uko wakorobanye nabo ari uko babavuze ko nta cyaha kiza kivuka mbere yuko ugira icyo ubagiriza. Narahaciye narahatuye ngira ngo bari more welcome kugira ngo bazazane uwo mwana mutoya bavuze umunyarwanda kazazamuzane bamwerekana ati nguyu ninde utazi u Rwanda ninde utazi abanyarwanda ninde utazi uriya mukobwa uriya mudamu n'umuntu wakiriye amaraso y'abakongomani ntabwo Kongo uwo ari we wese azabumva ko agomba gucuruza amaraso no kuvuga ngo ubutegetsi buze ubwo bugende bucuruze ku maraso y'abakongomani bose bashora intambara na Scovia nawe ayo maraso amugereho niyo agenda iyo avuze hari yakora icyo kiganiro akikora seka ariko abakongomani ntibari kwaseka. Twe rero ntabwo twumva tufite buja kubaka ibindi biraka hejuru y'izina dufite izina dufite rirahagije kandi turi proud yabyo tumva dufite fier yo kwitwa abanyamurenge tukaba abakongomani. Yes harandi nationality twagiye dufata nyuma bijanye no guhunga ariko waje kureba ku banyarwanda kumva ko bagomba ku influence yuko tugomba kuyumva mu bunyarwanda kubera wenda hari bene wacu bamwe batuye mu Rwanda bishoboka. Maître Moïse Nyarugabo numwe munyamurenge musanzwe musangiye ubwoko n'umukongomani mugenzi wanyu umufata gute narijya yavuze ko asanzwe abazi mwebwe mwese azi n'imihana musanzwe muvukamo ninde utazi undi abakuru baravuze ngo watazi isazi nyina. Numwe mu bagabo yagerageje kubasigura asigura ububi bwanyu asigura uko mwagambaniye ubwoko bwanyu ariko kandi yongera asigura ingene ivyo muvuga mu bivugira mu mahanga ariko mutari kuri tele bo bari kuri tele ari babona mabwa ari babona ukubabara babona ingene leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo ibangamira cyane ubwoko bwanyu muremeranya nawe. Bose iyo u Rwanda ruduturuka nyuma rukatera icumu rukaduturuka imbere rukatubwira ko ruje kudutabara meme kana Nyarugabo no kuvuga ngo arategura umugambi w'intambara yamara gasura kandi agategura discours yo kuvuga aheza pole barya abana cyangwa se abavyeyi babuza abana wateguye intambara wotegura intambara uvuze kubwiye abantu bagiye gupfa warangiza ugatanga pole. Amaraso y'ugwaruka rw'abanyamurenge amaraso y'ugwaruka rw'abanyekongo ariko araseseka mu misozi itandukanye y'igihugu ca Kongo no musi azobazwa nde azabazwa u Rwanda n'abakoranye narwo nibwo yatangiye guhindura amazina none yambuke avuga ko ari umunyamurenge agiye gutabara ejo yambuke avuga ko ari umututsi muri Noro yongere aje hariya avuga yuko ari FDLR niyumva batayumvishe neza avuge yuko hariho ikibazo cy'imipaka yakatwe nabi ko niko agenda hindura. Ubu rero impamvu urukubona bababaye gutya nuko isi imaze kumva kino kinyoma. Mwebwe iyo muvuze ritabara ko ariyo yamaze bene wanyu muvyumva kumwe igiki cyabaye ku bwoko bwanyu tuvyumva kimwe yego twumvishe ko bo nyine aribo babivuze mbere yacu kandi ntibigeze baterwa amabuye nuko ngo u Rwanda icyo rukunda uwo rucira mu kanwa gahora vuga iki nkurenzeho niyo bakubwiye kuvuga ugakora interview ukagira icyo urenzaho ukajya warengeje urakazira. Ikibazo cyabaye cy'u Rwanda cy'u Rwanda nuko yumva ko agomba kugenera
abo ugomba kubana nabo n'uburyo mugomba kubana nabo n'umubano wanyu ugomba kumera. Uno munsi Laurent Nkunda ni umwe mu banyamurenge yagwaniriye cyane igihugu ca Kongo, ariko kandi yongera kandi akorana n'abariko no munsi bafashe ibisagara bitandukanye, arakorana n'aba Makenga, ariko no munsi ntawe uzirengera ugiwe nta kivugwa. Mbega uno munsi ko abo bahora baharanira bimwe ko batarigira bamusaba canke ntaca kimaze bo musaba barahari bo bari. U Rwanda rero ico uko rukora muri aya masezerano ko urashakisha ico bita exit, inzira ibafasha gusohoka. Iyi ntambara bayisohokemo mu buryo buzima butari buze kugira ico bubononera, ariko batanga amahoro yuko nabo ngo bayabone. Ministre Olivier Nduhungirehe asanzwe ari ministre ubaye n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda, akaba n'umuvugizi w'Abanyamulenge. Yes. Yavuze yuko President Evariste Ndayishimiye atarakwiye kubakira mwebwe. Mwakira gute iyo Olivier Nduhungirehe ariko aravugira ubwoko bw'Abanyamulenge? Yes, welcome ladies and gentlemen, muri aho murakomeye nizera komeze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Insta, iyi ni African TV, ndagwikaze wese uri kwadukirana uri mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu Guvia Barabu, ndavuga mu Mali, Nabi, Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahantu hose ku isi muri kwadukirana muri mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushashu kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe, kugira komeza kubaka umuryango munini. Uyu umunsi udasanzwe kandi atwagira amahigo yo kwakira umutumire adasanzwe. Mwaramubonye, mwaramukunze mu bitandukanye, yitwa Charles Nteze canke Charles Nteze, ndabahaye ikaze kandi yego murakoze cyane. Mumeze neza? Yego twese Murasa neza. murakoze. Murasa neza cyane muri Burundi. Burundi umeze neza. Yego twarayishimiye rwose. Yego, ikirere cyaho cyumva gute? Ikirere kimeze neza, ugereranyije nuko numva ko tuzasanga ari ubushuhe bwinshi, ariko ameze neza rwose. Hari Bujumbura asanzwe yashushe. Asanzwe yashushe cyane. Yego. Mumeze neza rero? Ni amahoro rwose. Uramutse abakunzi wa African TV hari benshi ndabonye bagukunze cyane mugereranyije dushaka gukorana. Yego turabasuhuje rwose kandi bazakomeza bagukurikira yuko utanga ibiganiro byiza rwose. Murakoze gose. Yego. Yes, dufise abantu benshi b'ubwoko bw'Abanyamurenge, abakongomani benshi basanzwe badukurikirana, abari mu yandi moko atandukanye basanzwe bumva Kirundi, hari n'abarundi ubwoko bw'abarundi buba muri Kongo basanzwe badukurikirana. Ariko kandi ku muntu atakuzi neza ndashaka tuze kubanza kwinjira neza, mbega Charles ninde? Charles yakuze ari umwana ameze gute? Charles ndi umukongomani w'ubwoko bw'Abanyamurenge, navukiye mu Minembwe, niho nakuriye, niho nigiye. Nyuma yaho kubera ibibazo byagiye biba mu gihugu cyacu baje kuva mu gihugu, nyura muri Ethiopia nacyane mu Burundi, nabanje kuzana mu Burundi, nkomereza mu Rwanda, nkomereza muri Uganda, Kenya, Ethiopia. Narahabaye imyaka itari mike, nyuma njya kuhava 2013 ngenda mu gihugu cya Amerika, ariho ntuye kugeza uyu munsi. Wagiye mu gihugu cya Amerika mu 2013? Yego. Ni imyaka myinshi cyane gose. Ariko si mike, ariko si myinshi cyane. Yego. Yes, uvuze ko wavukiye mu Minembwe, mbega ugikura mu Minembwe hari hameze gute? Hari ubuzima bumeze gute? Mu Minembwe hari hameze neza. Twavutse ku babyeyi b'Abakristo, dusenga, twiga, ibihe byari bitekanye. Icyo gihe cyacu washobora kugenda ugapanga mu yandi moko y'Abakongomani, ukahaba, ukahatura, ukahigira. Hari bamwe twari dusa nk'abavukana mu by'ukuri mu muryango, kubera kubana abantu twagiye tuvuka basokuru barabanye bagakura, ababyeyi bacu bakavuka babana. Yuko twabaye mu Minembwe, twaje kuhava tuza hafi ahangaha aho bita kuri Gatobwe, ni haruguru ya plaine ya Ruzizi, uzamutse ahantu bita muri Sange cyangwa se Runingo. So turahaba, twari dufite abantu b'Abakongomani kandi mu bwoko bwa Frere, twari tubana neza cyane, neza ku rwego rushimishije. Ndibuka sokuru yarabagabiye, urumva bari abavandimwe, mu by'ukuri twari abantu duturanye neza. Icyo gihe ntabwo ibi byose biriho uyu munsi byari bihari. Abanyamurenge bashobora kugenda bakiga za Rumbashi ku mashuri, abagenda za Kisangani, abagenda za Kinshasa, ejo yose uyumve ko umunyamurenge ashobora kugenda akahaba kandi agatura adafite ubwoba.
adafite n'ikibazo na kimwe kandi ntagira ikigira icyo kimutwara kugeza agarutse akaba imyaka yumva ashaka. Hari benshi bashobora kugenda n'imiryango ye ikababura bakazaturayo bakagira wenda akanashaka akicara agatura urumva ko hari amahoro mu by'ukuri. None ibijyanye n'amoko mu banyamurenge vyaje ryari mwatangiye kubimenya gute? Juste ntabwo wavuga ko wenda utuntu tutagiye tuba aborozi n'abahinzi biba bigoye rimwe na rimwe hari ukuntu mutuzuzanye ku bintu byose. Wabumvaga abapfurero bagenda bivuga ishuro cyangwa se ababembe ariko atari ikintu kiri grave ushobora gutambuka ngo umunyarwanda ariko nta kintu kirimo nta indi agression irimo. Nkuko abanyamurenge nabo bashobora gutambuka ku mupfurero akamusuzugura amubona ati mwebwe mworora gusangira ngo mutuzwe n'ingurube nta kindi ibintu nk'ibyo ariko bitari ibintu biri grave ku rwego rwo kugira ngo bafate intwaro bicane. Nuko niko twabayeho. Ibi bijeje ubundi bizamuka ku rwego ruri hejuru cyane ariko mbere ntabwo ari ubwo buryo byari bimeze. Ego yes urumwe mu baje baserutse baje kubonana na nyinshi bari mukuru w'icyacu cyacu Burundi se barundi ariko no munsi nabonye abanyekongo basigaye bamwita se makungu kuko asigaye avugira n'abandi batandukanye ndetse akababera. Ariko kandi mu gihe gito mumaze ngahanya mu Burundi mumaze kuba iciro ry'umugani kuva mugishika mu Burundi mwabaye iciro ry'umugani mu bwoko bwanyu bamwe ngo abanabagambanyi ku bwoko ariko kandi muri ko muratukwa cyane ndetse banasohora amwe mu mabanga yanyu impamvu zari gutuma n'impamvu zari gutuma mushimira u Rwanda. Mbega umugambi wanyu wabazanye warashitse? Warenze gushika warashitse cyane ku rugero ahubwo tutabyitegaga. Sikuri yego nono twebwe ibi tubona abadutuka amabanga yo reka nkubwire ko nta mabanga yacu bafite ayo turabigarukako yego babise ikinyoma ariko ntibabita amabanga. Icyo twavuga umuti umuganga yagiye kukuvura urababara uratonekara reka tuvuge ko komora igisebe ntiwavuga ngo baromora igisebe bagice hejuru ubwo ntibaba bakuvuye ariko bagiye kucomora mu buryo bukwihwa ngo ukire uratonekara urababara. Nge nabayeho muri kariya kazi narakomeretse inshuro wenda irenga imwe ikomeretse inshuro 2 iya kabiri nazanywa hano kuri hôpital militaire y'u Burundi. So rero iyo ugiye kuvurwa urababara pe urababara ko rimwe na rimwe hari wabaga ko yakomeretse cyane aho bageraho banamutera anesthesia kugira ngo bagire naje umunsi wa mbere mu minsi ya mbere bantushaka kuntera anesthesia. So no kuvuga ngo ntabwo baba bakwanga ni baba bari kubavura abavandimwe bahuye n'umuti azakira bari bose ubona biraba ariko tukabagira ni kwa kundi buru natwe arigiye batuvura wakuvuye wenda nk'umuntu uzi koza neza igisebe agataha udashaka kongera kumubona wamwanzi ariko atari kuba ngo nuko yariko kwirira nabi. Anyway twebwe tuza hano nko ishiramwe ryacu cyangwa se organisation yacu ya BGA Banyamulenge Global Advocacy waje tuje gushimira umukuru w'igihugu atwakiranye ineza atwakira neza kandi turaganira neza natwe tumushikiriza ishimwe ryacu numvishe abariko barikemanga ari abanyarwanda haryo twabashiriye. Wari wabona umuntu agaya ico atahawe kandi abarundi nibo bakagombye kuvuga ati ibyo baje gushimira president wa Republika ni iki usibye ko ari bwa buryo bwabo niko bateye ariko nta uyobowe ico Burundi bwakoze hariya muri kiriya gihugu bagiye indwano ihari Red Tabara y'u Rwanda yarakamejeje yamaze abantu yamaze ibintu n'ubu yaratunyaze. Ntekereza ko kiyari ikintu kimwe kitigeze kitubaho mu buzima bw'abanyamurenge. Inka izingana muri bura buryo nk'ibihumbi nta na rimwe amateka mu binyejana ibisekuruza tumaze muri kiriya gihugu nta na rimwe twigeze dutwarwa ibintu bingana muri buriya buryo. Igihe ico bavuga igihe cya Murere abanyamurenge bari bataratunga batarakira mu buryo bungana kuriya bari bakiri n'abakeya ariko kuri none hari abanyamurenge barafite inka 500 igihumbi hagi ibihumbi bitagira ko bibarika barabizi baza babitwaye mu Rwanda. Rero kugira ngo nahari hasigaye hatarasenyuka n'ibyo birindiro byari hariya kugira ngo bisenyuke tibyasenywe n'u Rwanda niko rwari rwabiremye
Uburundi nibwo bwabikuyeho, nibo babarashe, nibo babirukanye, baratorongera mu mashamba, bakasigara barema bagaba ibitero ariko baragiye mu mashamba. Urumva rero iby'Uburundi bwakoze ibintu bikomeye, yego, ibintu birenze. Noneho bagatangara ngo twaje kubashimira iki? Twari kubashimira iki? Ababashe kudukuraho icumu ryabo, umwanzi yari yagabye azi ko neza rero itabara izagera ku cyo yumvaga, ngira ngo bari bavuze yuko bamwe bavuga ko bari bahawe amezi 3 kuba bagejeje umunyamurenge wese ahangaha muri plaine yerekeza mu Rwanda, ariko ntibiraba kandi ntibizanakunda, ntibizanashoboka. So niyo mpamvu rero twaje kumushimira. Mbere twaranabivuze, intambara yarabaga yatangirira aho itangirira aho hose umunyamurenge uri muri regiyo yari yose akicwa, ariko ubu siko bimeze. Ni ukuvuga ngo leta y'u Burundi yavuganye na leta yacu ya Kongo, ndetse naho bagiye bayobora bari ingabo zabo zikora donc double mission, niko navuga, mission zibiri bararwana, ariko kandi baranahugura, barasensibiliza abaturage, bakabereka andi moko yuko abanyamurenge n'intambara ije ntabwo ari igwabo, ntabwo ari iyabo, ntibagomba kuyizira. Umuturage wundi ahatuye akwiriye kuba amahoro. Nivyo bibiriya rero byabaye. Nayo ntambara nini cyane, ntekereza ko yatsinze u Rwanda. Ibwo bwifuzaga mu gihe batangaje intambara, umunyamurenge uri Kinshasa yicwe, umunyamurenge uri Lumbashi yicwe, uri muri regiyo yari yose yicwe, ariko ntibyabaye. Baratuye n'ubu bariho baratekanye. Yego. Yes, nabonye mu kiganiro cyaje kuri mama urwa Gasabo, sambwira ngo na Scovia Mutesi imesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda, baragize ama recherche atandukanye kuri CV zanyu. Ndaza guhera kuri wowe nyene, bavuze ama CV ku ruhande rubi rw'iwawe. Bega koko ivyo bavuze n'ukuri, nabonye amwe makunzi bawe y'abanyamurenge n'abandi batandukanye, bamwe bavyamirira kure, bakoresha ijambo ngo kuvyamagana, baravyanka, abandi nabo ariko barashigikira ati yo turamuzi, twarabanye muri Kenya, yakoze ibi nibi, yafashe umwana ku nguvu. Koko ni propaganda yo kugira ngo bakwagirize ikibi canke koko ni kukuri? Sinabaye muri Kenya. Ikindi cya kabiri, ibyo byo ntabihari. Ese u Rwanda iriya strategy yabo bagira, uvuze kubiri n'igihugu, uwo munsi avuka ibyaha. Si icyaha kiza kirinda ngo kivuka ari uko wakoroganye nabo, ari uko babavuze ko nta cyaha kiza kivuka mbere yuko ugira icyo ubagiriza. Iyo utaragira icyo ubagiriza bo kuvuga biriya ntibashoboka. Aho ngaho i Rwanda narahageze, narahaciye, narahatuye, ngira ngo bari more welcome kugira ngo bazazane uwo mwana mutoya babuze, umunyarwanda kazazamuzane bamwerekana ati nguyu, ariko avuga wenyine ngo ntikiramwagira. Narahagarutse, urumva 2016 mu Rwanda, nahageze 2018. Icyo gihe icyo cyari kibise, gitegereje uyu munsi nzakora bari bumbone kuri televiziyo. Bamaze kugira ngo bimaze guhararukwa, sinibaza ko hari agaciro bakibitanga, ariko kandi nimba mufite bazamuzana. Eko. Yes, ndahari. Propaganda iri kiraba muri kino gihe yo kwagiriza bamwe mu bashoboye gushinga hanya mu Burundi, ari kuri wewe, ari Manyota, berekana ibibi byanyu. Muvyakira gute? Mbega imiryango yanyu nayo hezi kavyakira gute? Imiryango yacu nta na kimwe bihungabanyaho nagi. Koko nta na kimwe yuko ninde utazi u Rwanda, ninde utazi abanyarwanda, ninde utazi uriya mukobwa, uriya mudamu n'umuntu wakiriye amaraso y'abakongomani. Rero yabonye inkuru avuga, wari wamubona mu zindi nkuru z'ahandi, iyo views ntaza ashobora kubona. Kuvuga iby'u Rwanda wenda warumva agaragaza abarwayi babo amavunja ntashobora. Ni ukuvuga ngo ibyo ntibyamwinjiriza, ariko inkuru za Kongo kandi si inkuru, ni ukuvuga ngo amaraso y'abakongomani niyarya, niyamugaburira. Rero yabonye iyo nkuru ku bakongomani arahaguruka, cyane cyane mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge n'abatutsi muri Noro,
arahicara akahavuga akahatinda agaseka akagira gutura umukore ukunda ari mukuridikiriza n'abariya babakorera babanyarugamo n'abandi no kuvuga ngo iwe niho hahera rero ivyo yarema byose abantu bose babaye abafite amakese iwo ko twabonye bagenda berekana amafoto ye arya nayo kuri so uko arema niko wenda ashobora kuremerwa cyangwa niko ashobora kuvugwaho kuri ariko twe ntitwikanga na gato turahari kurabona hari cyo nahindutseho ubye munsi ko narimeze ngira ngo ndushaho kumererwa kuba mwiza ahubwo rero nta kintu na kimwe kiduteyemo ubwoba turabanyamurenge kandi donc igihugu cyacu dutegerezwa guhagarara ku gihugu cyacu ngo tufatikanya n'abariko n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kandi nabo n'abanyarwanda bagomba gufatikanya n'ubuyobozi bwabo ntawe babwira ngo babe against y'ubuyobozi bwabo ariko kandi ntabwo Kongo uwo ari we wese azabumva ko agomba gucuruza amaraso no kuvuga ngo ubutegetsi buze ugende bucuruze ku maraso y'abakongomani bose bashora intambara na Scovia nawe ayo maraso amugereho niyo agenda iyo avuze hari yakora icyo kiganiro akikora seka ariko abakongomani ntibari kwaseka barababaye bari mu gahinda ko barapfusha ko barabura babo ariko iwe arabyungukiramo Yes, hari icyo abantu benshi badatahura badakunda kumenya ati none ko twumva ngo abatutsi b'abanyekongo b'abanyamurenge uwundi mwanya mu bakongomani hari abatutsi bega izina abatutsi yaje gute mbega uri umututsi wewe genda umunyamurenge ntabwo nafata amazina abiri hano mu Burundi hari umututsi wundi wirindi zina bagavuga natwe igihe yaduhagije ry'ubunyamurenge ntidukenera irindi hanyuma muri noro naho ngira ngo byazanwe n'ubundi abanyarwanda hari abanyarwanda bigeze guhunga 1959 ngira ngo hari histoire yabyo ndashobora kuba wenda ntayijamo yuko sinizi cyane yego barahunga icyo gihe bahunga cyane barabatutsi bageze muri Kongo barakiriwe kandi intego yabo bashaka kwikonfonda nabo bari baje basanga kugira ngo babashe kuganya nationality harimo nabo muri bo bamwe baje babije no mu nzego z'ubutegetsi barwanirwa ngo bareko babona iyo nationality rero bagomba kwegera abo bari baje basanga kugira ngo babashe gufata izina rimwe icyo gihe rero kuri twe ntibyakunze twavuze ko turi abanyamurenge abo muri noro rero hari bakunze kwita ngo abanyamasisi abanyejomba nuko ngo bagenda bafata inoze abanyarucuru bafata donc amazina yaho batuye amazone yabo ariko baje gukuagloba bakavuga ngo nabatutsi ariko influence yavuye kuri abo banyarwanda n'ubundi baravuye mu Rwanda so kuri twe rero ntabwo twumva dufite buja kubaka ibindi biraka hejuru y'izina dufite izina dufite rirahagije kandi turi proud yabyo tumva dufite fier yo kwitwa abanyamurenge tukaba abakongomani yes hari andi nationality twagiye dufata nyuma bijanye no guhunga ariko waje kureba ku banyarwanda kumva ko bagomba ku influence yuko tugomba kwiyumva mu bunyarwanda kubera wenda hari bene wacu bamwe batuye mu Rwanda bishoboka none sabate muri Amerika bazi influence abandi kugira ngo bafate biyumve ngo Amerika ntabwo bishoboka abari muri Europe turi mu kwisi yose ubunyina abanyamurenge so abari mu Burundi barahari kandi baguwe neza so rero kugubwa neza kwa huri gushobora guhindura guca amavukiro ngo wumve ko ugomba kuzamura hari uri ushaka kurengera aho uvuka Maître Moïse Nyarugabo numwe munyamurenge musanzwe musangiye ubwoko n'umukongomani mugenzi wanyu umufata gute narijya yavuze ko asanzwe abazi mwebwe mwese azi n'imihana musanzwe muvukamo ni dutazi undi abakuru baravuze ngo watazi isazi nyina so uko atuzi niko tumuzi kandi ngira ngo wenda hari ashobora gusanga hari abamuzi cyane kuruta uko we abazi ariko njye sinshobora kumutindaho ndamuzi ni umubyeyi ni umuntu wize afite abana afite urugo yagiye muri politike navuga ko yajyanwe muri politike ariko ntiyayigiyemo ntiyigeze atekereza gukina politike ngira ngo hari usibye ko bamufashe mu mwezi cyo kiraka na bagenzi be bose yuko nta mushinga bigeze bapanga kuja muri politike bagejejweyo bakomeje gukora ibyo ababashizemo babaye nuko ngo iwe navuga ko ari umukozi
ari mu kazi rero ako kazi nawe urabizi company yamuharenze ni manager cyangwa se banyiri company bamubwira ibyo agomba kuvuga yavuga ibyo akora ikikwereka no kuvuga ngo aja Kinshasa yavuze ngo nagende ava Kinshasa yavuze ngo aveyo ntabwo agenda yo kubera ko watekeza kubugendayo kanashobora gukora initiative yo kubasha kuvuga ngo akore politique yo kumva ngo arebe ko yahura n'ubutegetsi ariyo akiriyo yari amaze kubayo mbere yari yatangiye gutuka Kabila rero na mbere yuko bagendayo bava mu masezerano ya Sun City yagiye deja sigaye avuga hejuru ya Kabila uyu nguyu bari kumwe munsi ndewe afata uruhare runini rwo gushaka nabo kumukemanga yuko temeza ko ari umwana wahoze ari president kuno munsi bari kumwe barahoberana bari cyane ari kumugaburira so nukumwa ngo uko atuzi yumve birabyo ntibikanganye nta munyamurengo utazi ibyo nayo nkubwiye ngo uwo utazi se umenyanye ego numwe mu bagabo yagerageje kubasigura asigura ububi bwanyu asigura uko mwagambaniye ubwoko bwanyu ariko kandi yongera asigura ingene ibyo muvuga mu bivugira mu mahanga ariko mutari kuri tele bo bari kuri tele ari babona amabwa ari babona ukubabara babona ingene leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo ibangamira cyane ubwoko bwanyu muremeranya nawe itere ariho ni Igoma kandi Igoma nayo agezwamo mu gihe babishaka abamuhatse sinibaza ko wenda hari itere ariho irutiyo turiho aho iwacu naho humvisha telefone kimwe n'abandi bose iyajya kuba ko ari mu minembwe nari kumva wenda ko yateye intambwe abiwe barihe zamuza aho urugo rwe ruri ariko yicara sensibiliza buri munsi kugira ngo abana bandi bahagende n'umuntu waronkeye mu maraso n'umuntu waronkeye mu mpfu z'abana b'abandi amaze gusiga inshuro zibiri abandi Kinshasa inshuro ya mbere yarabwiye ngo basigare ngo warahageze muri misyo barapfa ejo bundi arabasiga Imana ikinga akaboko kubera yuko deja leta dufite ubunyine ari leta itandukanye niyo ari hari imbere baratahuye neza bari abagabo umugambi wabo abo bana baba safe ntibigeze bitwa so ibyo nibyo bagenda bakora uyu munsi rero kuvuga ngo nudahemuka ntawo yogaya iwacu barabuze ngo nimba ari kimuga gisekuruje sinzi ibintu nk'ibyo nyarugabo ntiyobasha gusekana nimba hari ushobora gufita kuba ariho amaraso y'abana b'abanyamurenge unarenze na za mayimayi uriya mugabo ari bamwe muri abo kubera yuko intwano zose zabayeho imyaka 30 uhindura umutwe baba mu mutwe muka unyeshambuka kaja mu wundi ukaba mu mutwe mushambuka kaja mu wundi ugeza kuri umunota aracyafite niyo nyota hari ukuntu umuntu uzureba babanye n'uwo bita Bizimakara ariko nyine arasa nko wagishize ku ruhande birashoboka ko yabashe gutekereza kuri aya ibi bintu bagenda bashira mu bwoko iwe kuri none ntakiri kwavuga sinzi nimba wenda ashobora kuba ari kwakora behind ariko icyo nzi ngira ngo ashobora ko yaravuye mu bubiri ariko uyu ngubu ubona gifite inyota y'amaraso yo kumva ko abana bagumza kumena amaraso hariya bagumza kuhagwa yarangiza akita umutabazi icyo ni ibintu bimenyereye bose iyo u Rwanda ruduturuka inyuma rukatera icumu rukaduturuka imbere rukatubwira ko ruje kudutabara meme kana Nyarugabo no kuvuga ngo arategura umugambi w'intambara yamara gasura kandi agategura disikuru yo kuvuga aheza pole barya abana cyangwa se barya abavyeyi babuza abana wategura intambara ubuze kubwiye abantu bagiye gupfa warangiza ugatanga pole mpore kuyihe ari we watanze iyo plan uzi neza ko ugiye kwicisha abana ibyo nibyo ntararuha aracyafite inyota urumva n'uyu munsi M23 barimo bagezeho imbere ya kabiri bashobora kuba yumva ko bafite inyota yo kuzageza kuri 40 akiri kwa rema cyo ndarusha ubona afite courage umugabo yari yicaye muri sena y'igihugu ubu nyine asigaye yicazwa hariho hose n'uriya muhashi w'amaraso urumva ko ni ikintu kimwe gikomeye cyane wenda nibaza ko mu bogaya na bogayana ntarimo afite amateka ashobora kuba ari aya mbere Kabila peri iwacu bamwita ngo ni Murere abo bita bamurere donc abari bayoboye mayimayi babashe kurwana barasa bica abanyamurenge cyo
ariko ndekereza ko ubu nyine aje agahagara imbere Nyarugabo iwe yakoze rebellion uwo nguwo abavyeyi baraheba kandi bagazamwirahira nabi ni ukuvuga ngo Nyarugabo wakoze rebellion zingahe zirenze nyinshi so nishi kandi akomeza gushoramwo abana benshi no kubesha abavyeyi cyane hanze aho batanga amafaranga uhere donc imisanzu abavyeyi kugeza n'abari mu nkambi bagatanga gukora contribute ayo mafaranga ntahagera aragenda agahabwa Nyarugabo niyo batunze bagenda bahindura mu mahoteli n'ahandi ubundi ayandi agafinansa intambara amaraso y'ugwaruka rw'abanyamurenge amaraso y'ugwaruka rw'abanyekongo ariko araseseka mu misozi itandukanye y'igihugu ca Kongo no musi azobazwa nde azabazwa u Rwanda n'abakoranye narwo no kuvuga ngo nta wundi wayabazwa kuga ndi mu kureba bavuga bakabushiramo leta yacu ya Kongo bagashiramo leta y'u Burundi none ibintu ni bibiri no kuvuga ngo abana bari kwagwa ku rugamba baje kurwana uwo mwana ntiwamwita ko ari umuturage oya ntibishoboka yaraje kwica yaje kurwana yes ashobora kuba yarashowe mu byatazi kandi kuko niko bimeze ariko mu gupfa kwiwe ntiwamufata ngo uvuga ngo yarenganye umuntu ufite intwaro aje kurasa ariko aranarasa kandi baza bapfa babishe nabo none uwo muntu wavuga ngo arakora arengana ntarengana umuntu ushobora kuvuga ko arengana ni umuntu uri mu muturage basanze ntantwaro basanze mu biwe basanze mu nzu cyangwa ku musozi nyine ariko ahunga agapfa nakarengane kare n'abari abana turabizi ko bari kubarengana kubera ko bariko barashaka ubwenge baragurwa mu minsi ishize ariko bagenda batanga amadolari 300 abira ya deblose u Rwanda rwa deblose mahoro ya deblose amafaranga baratanga ayo mafaranga abana bari mu buzima bugoye buruhije bagaguruka bakagenda nibo bari ko guhari abana benshi nibimuka abana barapfakaye imfubyi ziruze abo bose bari ku mutwe w'u Rwanda kandi bitari mu bwoko bwacu za miliyoni zimaze kugwa muri Kongo ndetse hakabamo n'ibihumbi bimaze gupfa by'abanyarwanda bakura hariya mu gihugu hamwe na ziriya mpunzi zacu bagenda basoromaho akana kazamutse bagafata bakakambutsa muri Kongo kaje kurwana no kuvuga ngo ayo maraso yose ari ku Rwanda hamwe n'abayifashije gukora ura mugambi yuko ntiyo executive mu mugambi yonyine no kuvuga ngo urweta y'u Rwanda bifasha mu buryo bubiri bayifasha kuhiheza izina y'abakongomani swat umunyamasisi nyira akayeheza kwa abatutsi muri no swat bakaba abanyamurenge abo babikora nibandi iyo bavuze ko bari mu Rwanda abanyamurenge Nyarugabo barazamuka kanyika kazamuka akavuga umuntu uri kukomandinga bayicaye iruhande rwiwe akamutunga kamera nkuko wewe tangaza ibi urumva uyu rero uri kutanga ino cover afite kubazwa ari kuri standard imwe n'iyi nguyu wateguye n'umuganda icyaha nico kimwe no muri noro nuko no bagenda bakazamura undi kuri ko bari bataganda bamakenga nabandi banyapolitike babo bafitemo nabo bagakavaringa tujuru u Rwanda nguko u Rwanda rwagiye rwinjira hariya ngira ngo ejo bundi hari umunyamakuru wigeze kubaza president w'u Rwanda ngo se ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo I don't know nyuma arabisobanura yagize neza cyane aravuga ngo none umuntu utagize icazi ngo uwo mujana mu rukiko ariko musimbizi so nivyo rero nivyo bagera bakabatereka tujane iri zina iri kote rya RCD rya Fidel rya M23 ya mbere ya kabiri tugende twitwa CNDP ariko nanone ni twitwa CNDP tugire uwo dushira hejuru n'ubundi uje kuba akantu kazaza kiyerekana hari ngo tubone abakongomani natwe tubashe gukora ibyo dushaka gukora yes ni intambara zimaze imyaka myinshi no munsi zimaze kubirirwamo amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakongomani no munsi hari abavyeyi benshi nkuko ariko babivuga no munsi bapfakaye hari abantu biciwe abana babo kubera ko barungitswe bahenzwe kuja muri izo ntambara no munsi bakaba ariko barahambwa mu binogo canke bariko batabwa mu nzuzi zitandukanye bego ubwo bw'abanyamurenge ntizohava buhera Imana yaturemye ntizareka turangira igihe ni kirekire
abantu bapfa imyaka 30 ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kirenze. yeah, U Rwanda rugeze ku butegetsi rufite ikintu rwashize ku mahanga mu buryo icyo kintu cyashobora gukavaringa kigatuma gikavaringa ibi byose bari kubakora, icyo bita jenoside 1994. Iyo jenoside yakorewe u Rwanda baragiye barayicuruza. Yego. Uburyo bwo kwicuruza n'ubu, kandi sinibaza ko hari benefit ku bakorewe iyo jenoside, ahubwo icuruza abandi nyine bayifitemo inyungu, bafite ubwo bushobozi. Noneho uko bayicuruje nuko rero haba ku Rwanda barayicuruje, ariko cyane cyane muri Kongo. Iyo baje hanze mu mahanga, muri Nations Unies n'ahandi, iyo basobanura ko bagiye muri Kongo, Nations Unies babona yakomeye, babatokeye mu gihe birya mwarebereye ubwicanyi bw'uyu wacu, jenoside igakorwa mucyo cyete muri silence yanyu, abantu bari kwapfa. Noneho mugiye kugeraho murenga ivyo, mugiye kudefanda bicanyi abakoze jenoside, amahanga akamanuka kubera yuko icyo ni ikintu kibi kandi koko icyaha kibi. Noneho icyo kintu rero bagiye batanga, iyo defense bagiye batanga, bagira ngo barabati ko twumva ko mwagiye muri Kongo turaho, twebwe tuzarebera ubwicanyi bwa jenoside bagiye gukora jenoside. Abanyamurenge abanyamurenge baraye bari bupfe, bagiye kwicwa, tworebera jenoside. Noneho amahanga akabati nituvuga twarebereye hariya abantu barashira, twogere kandi tuvuge ngo nareke guhagarika jenoside igiye gukorwa muri Kongo, yambuka muri Noro. Noneho bageze aho abona ko batangiye kumva ndetse no gukemanga jenoside bahora avuga ngo y'abatutsi mu Rwanda, jenoside y'abanyarwanda si y'abatutsi. Yumvise ko batangiye kuja no kureba deep kugira ngo barebe ikintu gihora kivugwa niki. Abantu ariko aje guhiga, urabona ubu nyine yabonye bikomeye, ahindura izina ry'abari ni FDLR, yuko ntiyarakivuze mu Interahamwe izarwanya 1994 ari abantu b'abagabo nyine n'abasaza. Yego. Abo nibo bakiri ko atinya bishoboka, agomba guforoma akabati n'abana babicanye, abana b'Interahamwe nibo noneho n'umunsi bari ko Rwanda FDLR. Yego. Kugira ngo yerekane impamvu yo kujari kundakurikira. Noneho abonye bikomeye, nukuvuga ngo nibwo yatangiye guhindura amazina. None yambuke avuga ko ari umunyamurenge agiye gutabara, ejo yambuke avuga ko ari umututsi muri Noro, yongere aje hariya avuga yuko ari FDLR. Niyumva batayumvishe neza avuge yuko hariho ikibazo cy'imipaka yakatwe nabi. Ko niko agenda hindura. Ubu rero impamvu uri kubona bababaye gutya, nuko isi imaze kumva kino kinyoma kandi imaze kubihaga. Ego. Cyane. Ego. Hari raporo y'impuguke za ONU y'ibihumbi 2016 yemeje ko ritabara ishigikiwe n'u Rwanda, Mahoro Peace Association, ikaba yafashe yuko u Rwanda rwashigikira ritabara n'indi mitwe itera muri Kongo. Uno munsi Mahoro Association ishigikiye u Rwanda. Mwebwe iyo muvuze ritabara ko ariyo yamaze bene wanyu, muvyumva kumwe igiki cyabaye ku bwoko bwanyu? Tuvyumva kimwe. Yego. Tumvishe ko bo nyine aribo babivuze mbere yacu. Kandi ntibigeze baterwa amabuye. Haya turiko duterwa n'umuntu. Yego. Urumva? Twabonye Mahoro yakirwa na President Ndayishimiye 2022. Ntibabibonye. Hari amabuye wigeze baterwa. Ntibabonye President wacu abakira. Kubera ko ejo wundi abantu bacu twe twakiriwe muri DC twagirwa na President wa Republika igihugu cyacu, habaye ikibazo kinini cyane. Ariko barakiriwe, ahubwo abantu bamerwa neza, baranabishimye. Bakagirwa na President w'igihugu cy'u Burundi, abantu barabishimye. Kubera ko no munsi cyabaye ikibazo. Ico rero nico kikingiki. Bariya ntibabaho, habaho u Rwanda. Ico gihe nibo baje kubona bara bategetsi ibihugu byacu, u Rwanda rwari rubishigikiye, ruzi ko ruzakuramwo inyungu. Iyo nyungu ntiyabonetse yuko deja bakorwanye n'abategetsi.
Yeah. mbere bibaza ko wenda hari icyo bizabafasha muri diplomasi yabo bakabasha kugira icyo babasha kugeraho. Yego. Ariko aho babonye amahoro itagiye kurenga umurongo inatwitinga ivuga ikandika n'izandiko zigasohoka ivuga yuko bemeza ko Red Tabara ari y'u Rwanda, yuko aho bari bareze icyo bita umurongo utukura w'u Rwanda. Barabati mu bakwega amatwi ngaho bashaka kumva ko bariho kandi ntibariho. Yego. Uyu munsi rero bashobora gutangaza ibyo batahawe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda icyo rukunda uwo rucira mu kanwa gahora vuga iki nkurenzeho. Niyo bakubwiye kuvuga ugakora interview ukagira icyo urenzaho ukajya warengeje urakazira. So rero niyo yiri amahoro ibasha gavuga ku mubonano wacu n'abakuru b'igihugu. None barifuza iki? Abantu barifuza amahoro. Ngira ngo ahubwo umuntu ubashe kubona abategetsi yakagombye gushimirwa, atari mu nzira yo kugira ngo turebe ko twazagera icyo tugeraho kubona amahoro. Ariko urababazwa n'umuntu uri gushaka amahoro. Tekereza ko nabo ubwabo bituma bishira hanze n'abaturage bareba ariya mafoto nabonye bari ko barayerekana bakiriwe amahoro, komantere nziza cyane bishimye. Uyu munsi twebwe ni aho niho uhita ureba abazamutse n'ibandi bariya ntibabaho. Nuko ngo byababaje hano bibaje abaturanyi bahita bazamura rero umuvuge. Ibi bintu muri ko murabibona gute? Kubera ko batabanye neza n'u Burundi, bakumva ko natwe u Rwanda n'ubwo uzarebe ikibazo cyabaye cy'u Rwanda cy'u Rwanda nuko yumva ko agomba kugenera abo ugomba kubana nabo n'uburyo mugomba kubana nabo n'umubano wanyu ugomba kumira. Nimba abanye nabi n'u Burundi ahita yumva automatique nako president wacu nawe ahita Kongo ihita ibana nabi n'u Burundi. Ubugande nuko, Tanzania nuko, ari nabi yabuze ko bo nta gihugu na kimwe muri Grand Lac kibanye nabi igihugu cy'u Rwanda. Ibihugu byose bituranye niho ugomba kureba byose bibanye n'ibicecetse no kera barabihemukije. Yego. Ubugande bwarabafashije n'ubu bagunza kuvuga ngo bwafashe abanyamurenge muri Kongo ntibadufashe kuruta uko ubugande bwabafashije. Barabatunze ari impunzi burabafasha bubashira mu gisirikare nabo tarabene igihugu iriya bakorera igisirikare cyabo barabafasha barabacura barabaheza babashira ku ntebe. Ariko je bundi byatumye niyo mpamvu bizabwira abantu uwo kore iki leta ya Israel cyo tuma bishimye kiruta icyo Museveni yabakoreye. Bamurasiye abasirikare bari babamaze gisangane. Uwo ni umuntu wagufashije. Barabana nabi kugera aho batangira gutegura kudeta. Agiye batarateguramo kudeta. Yaragaragaje mu Bugande, yaragaragaje muri Tanzania, yaragaragaje muri Burundi, muri Kongo twe ngira ngo nuko ari hanini. Ngira ngo nuko ari hanini cyane baba barakimaze gose. Yego, imyaka myinshi abanyamurenge barira, imyaka myinshi abakongomani bari ko barira, imyaka myinshi amaraso n'amosozi aboneka cyane ku bakongomani. No munsi u Rwanda ruko ruratera imbere mu buryo ruteye ubwoba. Amabarabara meza, inyubako nziza, ibikorwa vy'iterambere vyinshi, baragerageza guteza imbere igihugu. No munsi ko Kongo umengo irikira subira inyuma cyane. Ubwo u Rwanda ni rwaje kwereka Kongo uburyo ki bashobora gutezamwe imbere ubutunzi bafise. Ikintu utazigera wishimira ni kwambara hejuru y'amaraso y'inzira karengane. Kuvuga ngo kurubaka kuriteza imbere ariko uja gusahura ikindi gihugu ukica warangiza ukibwira yuko bya bintu ari byo bizakomeza kugutunga n'ubundi ntibyashoboka. Icyo ni ikintu utakwikubitira ugatima, icyo ni ikintu utakwishimira. Barateza imbere yego ariko bateza imbere muri ubu buryo mu biva mu Rwanda ubutaka bw'u Rwanda mu byo bashakisha cyangwa birava mu maraso y'abakongomani. None urambwira ngo ejo ibi bintu uko byanze bikunze uko byagenda kuri rwose u Rwanda ntirukomeye kuruta Abadage, donc Allemagne. U Rwanda ntirukomeye kuruta Belgique. U Rwanda ntirukomeye biriya bihugu byose byadukolonije. Byateje birataha. Ni imbaraga babuze ntabwo ari imbaraga. So rero icyo abantu baba bagomba kumenya no gusobanukirwa
tugomba kwishimira ibyo ukuye mu maraso bibaho uyu munsi ntibijya gutangaza iyi nuze uwo bita uwahoze ari yitwa Nelson Mandela wabayeho perezida wa South Africa afungwa yarazi Kinshasa niwo mujyi wari ukomeye mu mijyi ya Afrika afunguwe yahise avuga ko agomba kuja Kinshasa kureba Kinshasa abati nimba afunguwe Johannesburg kameze gute na Pretoria eske mwambira ko Kinshasa imeze ite ageze asanga yasubiye inyuma ntabwo ari igitangaza rero ku Rwanda mu gihe bazaba batakiri ko babona aho baronkeraga muri ari amaraso nubundi bazaba abandi M23 irakomeje M23 urugamba rwo kubandanya ifata ibisegara bitandukanye urakomeje no musi M23 iramaze kuramura abasirikare bamoko bobo bita abakomando bwa mbere baramuye abarenga ibihumbi 7 ubona bari bakuramura igihumbi 1500 ivyo bintu ntibaze bagatera ubwoba kumbure igihugu ca Kongo kuko urumva ko bariko baramura abasirikare benshi biteguye kugwana no gushika Kinshasa ibyo byo ntabihari bamwe nabonye badamu bari batwite ngo 2700 by'abakomando urya barya bakoze kose yo komando mu buhe buryo simbizi Kongo ifite abasirikare kandi irakora ayo training ikindi cya kabiri M23 birano kwikirigita RCD y'abanyarugabo ubona abavuga kuriya barariye barafite igihugu kinini bari barafasha ahantu harenze icuro n'icuro utabara kuko ngo bari bafashe kuva hanga guruka za Kisangani za Kasai ugahuruka za Katanga ntabwo rero wavuga ngo abo bantu barafasha aho ngaho byararangiye babaye bande no byarangiye n'ubundi asubiye aho yatangiriye Goma so M23 ntabwo kanganye CNDP yari iriho ibyo ni ibintu bisanzwe nta kintu gitangaje kirimo so biriya abavandimwe bariko bikirigita ngo ko barakora training ko baragira abasirikare bisanzwe no kuri ntaho bari kubaja ni uburyo gusa bwo kugira nyine ngo bikirigite abantu bagumize bizere ko bakiriho ariko bararangiye yemba ko nayo M23 yarangiye yego ntayo nkibona mu byimviro byanje uko mbona mu cyerekezo cyanje ntayihari kandi nuno musi General Makenga abona ko ari mu general akomeye hari abari muri Kongo baruzuye abageneral nuza gukurikirana abo bita ba makanaki n'abandi abageneral bo barahari binbeje cyane ariko iryo zina sijyo mugeze Kinshasa biriya buryo bwo nubwo kwikirigita igihe ari cyo u Rwanda rutegezwa kuva hariya nibwo bwonyine rwo kubwirwa naho abandi butaha nta bahari ego uno munsi Laurent Nkunda numwe mu banyamurenge yagwaniriye cyane igihugu ca Kongo ariko kandi yongera kandi akorana n'abariko bara no munsi bafashe ibisagara bitandukanye arakorana n'aba Makenga ariko no munsi ntaho uzirengero ugiwe nta kivugwa mbega uno munsi ko abo bahora baharanira bimwe ko batarigira bamusaba canke ntaca kimaze bo musaba barahari bo bari Makenga cyangwa uwari wese bafite hariya asohoka ashobora kujimo narakubwiye ubushize abavandimwe bacu n'umuntu udashobora no kurengana n'umuturage warenganyirwa ku nkoko inkoko yi so uwo muntu uramuvuga ngo arahari Makenga agenda aho bamutegetse kuja kandi buriya ntugire ngo nari amasiko tubonamo hari harimo abana i Kigali bategerezwa kumenya uko agenda icyo akora abavugana nabo n'ibyo avuga iyo agiye kuri training buriya muze ngo namanutse hari akerekana imbere y'abasirikare bamubwiye tugenda kandi uvuge kandi ikikwereka ukuntu bazabasuzugura ushobora gusanga uri kumweza ayo mabwiriza yose ari umukapiteni arashobora kohereza no suretena akaba ari umuheza ibyo agomba kugenderaho byose iwo musuretena akaba ari uvugana na chef wabo uhagarare wenda tuvuge uri hari Gisenyi we nimba brigade cyangwa rejo uwo ngo akavugana n'umusurete n'umusurete nakababwira Makenga icyo gukora so nta uhari
so niyo mpamvu kubwira ngo ntiyaba M23 ntibaho habaho u Rwanda tariya ni operation n'izina nuko ngo izina ryawe ni wowe uriho upfuye byabirangiye so nuko ngo u Rwanda umunsi barubwiye gusohoka kandi bararubwiye kandi ruri mu nzira bikorera byemera wabonye ko babwiye u Rwanda bigeze mu bavuga ngo babwiye mbere kuva muri Uvira babwiye u Rwanda ahasohotse bande hasohotse u Rwanda cyukuru M23 ntari ego Amerika kandi iheruka gutumako abaserukira u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo ariko kandi baricara kugira ngo bashobore gukurikiza mu byo bayaze mu masezerano itariki 4 z'ukwezi kwa Kigarama n'umwaka uheze no kwezi kwa 12 bemeranije kandi yuko bahawe ikiringo runaka zongera bashobora kuba bamaze gukura ingabo zayo ndetse n'ibikoresho vya RDF urabona ko bizoshoboka burya byashoboka u Rwanda nta na rimwe bigeze barutegeka biriya ubu rero ibiho biri gukorwa na kururagana ku musoto atareza niyo mpamvu rutegerezwa kubyitwaramo neza kandi kubyitwaramo neza niyo ari amasezerano burabi iyo baje kuba bari ko bumva ko bafite izo power zo kutabasha gukurikiza iby'ibindi bihugu biri ko bibabwira bari kugenda bari kuja gutakaza umwanya wabo wiki bari kuguma hari ariko kugenda hariya ni kikwereka yuko bari ko bashakisha uburyo ibi byarangira amahoro ni kuvuga ngo hariya haba iwacu bavuga yifashe umuhanda haba hagomba kuba inzira yo kusohokamo u Rwanda rero umuhanda rwafashe hanze hari imihanda donc minini ikunze kubiri hagati ama highway cyangwa migari cyane rimwe na rimwe hari igihe ufata umuhanda wataye nkaho wari gusohokera ukagutwara kure kujya gusohoka ubona indi nzira yo kuvamo u Rwanda rero ico uko rukora muri aya masezerano ko rurashakisha ico bita exit inzira ibafasha gusohoka iyi ntambara bayisohokemo mu buryo buzima butari buze kugira icyo bubononera ariko batanga amahoro yuko nabo ngo bayabone cyo ni ikintu kiri ngombwa nibyo barimo rero simbona ko bafite izo mbaraga zo kubasha kwanga undi bazasohoka bishoboka kuvuga imvugo yabo yararangiye ibyo byose amahanga gusa kuregera abanyamurenge bazanaga byarabahitanye abatutsi barabamaganye iyo mipaka bazagenda aho yakatiwe n'ibindi duko ibyo byose bagendaga berekana ubu nta gaciro biriko bihabwa mbere bagumaga hariya kubera ko byari bigihabwa cyane ko nakubwiye ariko ubu nta gaciro babizi yego Ministre Olivier Nduhungirehe asanzwe aje ari ministre ubaye n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda akaba n'umuvugizi w'abanyamurenge yavuze yuko President Evariste Ndayishimiye atarakwiye kubakira mwebwe mwakira gute iyo Olivier Nduhungirehe ariko aravugira ubwoko bw'abanyamurenge tugomba gutegereza ibivuzwe na Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi niwe ushobora kuvuga iryo jambo akaba ati President wacu yakagombye kwakira abo bantu naho President w'u Burundi Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda uri kuvuga ku bakongomani uri kumva uwo muntu sinzi nimba mu Rwanda bakigira aho bafasha bajya barwayi bagize ikibazo mu mutwe ariko barafise indera bafite uriya mugabo yakagombye kuba amaze igihe gusa akabanu gato gusa nuko wenda na ministeri ayitirirwa atayiyobora ariko reka mvuga aka kanya abakongomani tibagenerwa n'u Rwanda nibigenda kubwiye ubwenge bari abantu babita ubwenge ariko by'ukuri bigaragaza ubwenge buke ntabwo uno munsi u Rwanda rwagenera abakongomani bagera n'ibyo bavuga nabo bavugana nabo n'abagomba bakageraho bakarenga abakongomani bakaja no mu kindi gihugu bakagenera umukuru w'igihugu kindi abakwa ibyo agomba gukora atagomba kwakira abacangwa se bari kumva ico kintu kivuga ureke noneho muri politiki no mu buntu bw'umuntu ufite ubwenge n'umugabo umuntu ugaragara ko yize gente yakagombye kwivuga Nduhungirwe nimba ari Nduhungirehe we ndango nimba ari u Rwanda ariko avangwa Ruhungirehe sinzi nimba araje kumenya ha Ruhungire ariko gusa ndaramenya ko atarabona ni ukuvuga ngo Ministre Nduhungirehe afite bene wabe abasha kuvuga afite
cy'u Rwanda akwiriye kuvuga kandi nacyo bamuhaye. Ubu nibyo nza nkibaza nimba noneho Nyarugabo yaragezaho anaba n'umuntu ufatika akangaje Nduhungire. Ubu ni ukuvuga ngo afite ayoboye ni umuvugizi w'u Rwanda, ariko usigaye mbona asa ngaho ubu nyine Nduhungire ni umuvugizi w'abanyamurenge kuruta uko ari umuvugizi w'u Rwanda. So ni ukuvuga ngo wasanga Kanyekera muhaye akazi. Yego. Yes, no musi bamwe mu general benshi bamaze kwitaba Imana kubera ko kugwanira ubwoko bwanyu, ariko kandi dufite n'abavyeyi benshi bamaze kuja mu bihe bitandukanye. Uno musi kandi M23 yamaze kwegera Uvira, bavuga yuko bamaze kuyikukuza umwanya n'umwanya bashobora kandi kuyisubiza nkuko babikoze mu kwezi kwa 12. Bega birashashoboka no musi bakwatira igire rya nyuma, bega iherezo rya M23 niri bo reka mvuge kano Uvira ntabwo idefinisa Kongo yose. Uvira ntiruta Bukavu, yego, Uvira ntiruta Goma, bayirimo kuba barayikoze iki. So rero ibyo kwanga kugaruka muri Uvira, njye sindi mu gisirikare, sindi n'umusirikare, warabaye ariko yego nabaye, ariko nitakirimo ntubuka kirimo. Ntabwo nshobora kugira amanota mbiha, nibo babivuga hamwe nabo bahanganye nabo, abo nibo bamenya ikiriko kikorwa kuri no munota. Yego, ariko njewe icyo mnasobanura kuri icyo kintu niki ngiki. Yego, gusubira muri Uvira no kutayisubiramo byose nicyo kimwe, bazava Kongo. Ni ukuvuga ngo icyo bagomba kuba bazi neza, kandi nanjye nzi ko ari cyo kiriko gikorwa, nuko bagomba kwitegura gutaha. Nibyo bari kubabwira, amweke bafite wenda izindi option zabo zagomba gukora, santi twozihagararaho, ntitwona zivugaho, ntitwona zicaraho ngo wenda tuse nkaho tuvuga ngo tugiye kuzivugaho, ntituzi imigambi yabo. Ariko uko bizagenda uko ariko kose, nibyo navuze, u Rwanda ruzasubira iwabo, bagomba kunyurwa n'ubutaka bafite, kandi bitari ibyo nibasabe wenda Kongo izabagira imbabazi igira aho yabaheza nimba babuze. Ariko wenda babona ubutaka bafite butabahagije kandi batari bwiza, koga byararangiye n'uburyo wenda bakagombye kuhavansamwe wenda izo argument zabo, sinibaza ko ari ubu buryo. Yego. Yes, ijambo rimwe ku bakongomani, ijambo rimwe ku barundi, ijambo rimwe ku Banyarwanda bose bariko bahitangwa nezino ntambara zo mu karere. Icyambere reka mu by'ukuri mvuge igihugu cy'u Burundi, twaje gushimira igihugu cy'u Burundi kuba baritanze bagatanga abana babo bakaza muri Kongo gufatikanya n'igihugu cyacu mu bihe bibi bikomeye. Ndabizi ko hari abari kuhaburira ubuzima, abana b'Abarundi. No kubabwira ngo bihangane, burya umuturanyi ni umuturanyi. Uyu munsi batubaye hafi, natwe ejo dushobora kuzababa hafi, cyangwa se tugafatikanya mu bundi buryo. Kandi ndabizi ko muri este ya Kongo habonetse amahoro, n'igihugu n'Uburundi buzaba bufitemo avantage, kubera yuko hari ibigo byinshi byapfuye kubera ari amahoro make yatwatewe n'u Rwanda. So kubera iyo mpamvu rero netekeza ko leta y'u Burundi niyo gushimirwa, bagomba gushimira ndetse n'abarundi muri rusange yuko abana babo nibo barwana hari. Leta ntigira abana ntibyara, ababyara n'abarundi. Rero mu by'ukuri tushimira abarundi kuba barabanye hamwe natwe. Yego, ndihanganisha Abanyarwanda, abana babo barikwaburira ubuzima ku bucuruzi bw'umuntu umwe. Uko navuga akaguru kamwe ka FPR kafasha abana b'Abanyarwanda n'abana b'impunzi z'abakongomani baziri hariya ndetse n'abarundi, barafata bashira muri la mitwe, nta nyungu bafitemo. Inyungu zifite gusa FPR n'umuyobozi wa FPR nyine Kagame. Kuri Kongo ndetse cyane cyane ku bwoko bwacu na ndimo ko duturanye hano muri Kivu, no kwihangana. Twahuye n'ibihe bikomeye, twahuye n'intambara ziteye ubwoba zibabaje, zatumariye abantu, zitumarira ibintu, ziradusenyera, ziratwangaza, ariko bagomba kumva ko ibi bibaho. Si twe ba mbere, hariho n'ibindi bihugu kandi babiciyemo babivamo. So natwe turizera ko uyu mwanya tuzawuvamo, hari hakaboneka amahoro, tugataha igihugu tukacubaka, tukanezerwa, tukabana n'abaturanyi neza
kuko byahoraga. Ego. Mwakoze. Charles ndagushimire cyane. Asante cyane. Ego nizera ko abarundi benshi abanyamurenge abanyarwanda banezerewe cyane no kugira ngo ushobore kubaganiriza no gutanga umuco bitandukanye. Nizere kandi ko n'ikindi gihe tasa kandi ukundera uzoduha umwanya. Yego. Ego. Yes, merci beaucoup wese dukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpere yari Charles. Menshi mwakunze ndetse mufise n'amakuru y'uwariho kandi yari byiza kugira ngo ushobore gutanga umuco ndetse no kubitandukanye kubivugwa ku bwoko bwabo bw'abakongomani. Yes. Nino musi rero ndabashima cyane gose mu gusoma dukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Asante sana.